Siyajabula Nkosi ukuthi ishejuli yakho imadina emsebenzini yelive minengi kakhulu. Yebo kodwa kuhle Dlamini ukuthi umsebenzi wenkosi lona ude utosibusisela wona. Siyabonga kakhulu Dlamini, sibonge naShemin waphilani, sibonge indlela tembuso Nkosi letikhona. Mhlawumbe ngemvumo yakho Dlamini Mnene sinama ministers emkhathini wethu nalecaleni sinendvuna yaka agriculture umhlonishwa Moses Vilakazi Mshalentana. Bese siba nemfundisi ecabinet, siba nemfundisi losithandazelako yiko nje tonke izinto thamba kahle indvuna yaka works umfundisi honorable Lindiwe Dlamini Mshalentana. Bese siba ayivangivana athi magama lawa ngisawasho sibe nemhlonishwa wasemafutheni Minister of Tourism honorable Christopher Gamethe. Siyabonga lokhu mako-ke akufanele vele ngilobethula ngidonifusela ngibe ngimeya wedolobha vele akalahleki lokhu sinethule bekungene sithi nje siyajabula Nkosi asikhululeke nokudumisa nje Dlamini umsebenzi lo wangiphilani waba muhle kakhulu lokho wabakhona kule minyaka lophelile nanyalo siyathemba sibahamba kahle siyanemukela sisikhulekani kamanzini siyabonga Inkosi ngusisi. Program director ngeke ngisho ukuthi MC ngathi MC ngalelinye ilanga ngikulomunye umsebenzi wabidela ukuthi ngisheshe ngihambe nomsebenzi ngoba ngoba ngaphethe nomsebenzi ngamida MC. Yes nasembuthake nasengihambile ukuthi njobe sebafuna ukungilungisa lapha na ngumida ngalo ukuthi ngimida ngalo MC bekwende njani wathi ke akufanele ukuthi umuntu umide nga MC ngoba uyithatha ngokuthi unenkinga mental lokusho ukuthi i-mental case yakhona ihamba kancane so ke ungaleso sizathu ngiyenza program director. So program director ngiyahlonipha kakhulu nase ngiyibambe kanjalo ngingede ke nami ngahamba kakhulu ngoba kwendeka inhlonishwa ePinland nankulu ukuthi lenyiko yashayeka ishayela ngesizathu sokuthi ithi nayifika lapha ya ifike ithi cha nami bekunene sengafike ngikhulume kancane ngesizathu sokuthi isikhathi sesidliwe yinja yayisho ukuthi isikhathi sesihambile kodwa ngeke leyo bekasuka lapho ekukhulumeni ngaleso sikhathi wayiva kabi yanzalo nakuthi wasikhathi sesidliwe yinja ubekwe banasothi athi seyibhekela ngakuye nonkulunkulu kodwa ke inhlonishwa Finland nankulu ngithuna tembuso Philani Maswati sihlalo saphilani ibandla lonke laphilani nanonke lelikhona la ngicela ukuthatha lelithuba nginibingele namhla entsambama ngimuntu ke wasesonibele ndawo beleke ngisho ukuthi ngegama la Jesu amen angikwesabi ukuhlonishwa DPM ngindvodza liyathi ngaleli langa la ihamba yenze kuhle uthi ngamandi Kristu kodwa ke ngikho lapho namuhla ngekungashaba ngosibongo kodwa ngiyohlala lapha yenza kwena esikhanyeni lapho khona ngikhona khona nawufika mhlawumbe uphile abantu nankulu ufike ukuthi ungeke ukhanyeni ufike wena ushone ngale yababe Inkosi ngisake khona le ukhanyeni lokusho ukuthi solo umgwaqo lesisebenzisa ngomunye
asikacelanike ukuthi ngoba siyadana kodwa ngenza ukuthi umsebenzi indoda lo yadinga ukuthi ingakubambela umsebenzi kahle ufuna ukuthi uyithinte nihambe niyosebenza kunaleso sizathu naphila nimaswati naye athi into ongede wasala umsebenzi yonke lekhona lengaka elive but ukuthi into angiyide nami ngide uba mzimunye nekuva ukuthi ngabe uhamba kanjani utawuba kufishane kwami Phindlandlu nankulu nonke bahlonishwa nesive sonke kwethu nje singu-Castle Motors ukuthi sibonge ukuthi nalonyaka kuyinto ukuthi sikhona la kulo msebenzi lomkhulu kangaka nalokhulako futhi wale Biggest Pride itolo-ke beyadonga ukuthi i-Biggest Pride kodwa namuhla khona naligama naleli elingafuni ukuthi lisale njalo nakukhulunywa ngalenzayo eSwatini Biggest Pride nangamalati-ke ligama ukuthi libuyaphi utawufuna ukuthi sikudiporte sikubuyisele ekhaya kini lapho khona wakhona khona so eSwatini Biggest Pride Phindlandlu nankulu umsebenzi lo sekumkhulu kwenca ngisho sona sihlalo saphila eMaswati sengumsebenzi lomkhulu kwenca lebandla lelaphila eMaswati likhona leligijima nawo lo msebenzi umsebenzi lona welive lonke umsebenzi wabantu bonke ngoba sikwenza kahle lokuthi nangabe uwadi ukuthi indlovukazi yathi nayo yosukumisa umsebenzi yawusukumisa etikwasiphi isiqubulo kutawuba ningavele ekuthenini nangabe kuhlatshwa inyanza leyo bese nawe kawusakhona ukuthi kube ngumuntu lota kutobanga kungako-ke nathi sesibakakhasini namuhla sithi buya phila eMaswati buya Dlamini libandla lakho loluqhubako sitawube sigijima-ke ngetikwesangalanga kithi lesilogani besitawube sigijima itikwaso thina sibaseCastle Motors lesilogani lesigijima itikwaso nangabe unayo i-ball point kude inkinga ngumasipala phasi kodwa nangabe ukude ngiyakwethemba ngokuthi utawusibamba slogan lesihamba ngaso sithi we are driving the Eswatini Biggest Pride beyond 2022 sigijima nje not lapho lalapho khona sigijima khona we will be driving Biggest Pride beyond 2022 ngilalapho khona sigijima khona ke thina manje lokuthi ke sithi we are driving Biggest Pride Eswatini Biggest Pride beyond 2022 Phindlandlu nankulu netindlu natonke ngokuthi thina singikampani lesebenza ngetimoto nale sebenzisa imoto isikhathi lesiningi so ke kuze ukuthi tonke into ihambe nokuthi kuze tonke into isuke kunzawo thinte kulesikhathi lesesiphila kiso manje lesingeke sahamba sayokulanza imbongolo tamkhulu lapha ngoba sisekhona lekhaya enhlahla yamndeni sisekhona ngenyanga sokubuza isebenzi sisakhona nje ukuyigibela noma ngabe sekhona lephela kodwa ngisakhona ukuyigibela athi-ke thina siba seCastle Motors sidamshayelela simshayele Biggest Pride over siyawushona ngaleya u-2022 ngumgomo lesigijima kulo lesilakwethula ke namhlanje la kulo msebenzi lo Phindlandlu nankulu kwekuqala sidawukhona sisethule ukuhanjiswa noma sponsorship se-transport lesitawuba ngama-20,000 emalangeni utawuvele ke phila eMaswati avele athi Mshabani unje ngihlele mina ngelibandla lami benginalo ngalapha ngakimi ukuthi kunje ngehlahla yami lenhle Phindlandlu nankulu lelibandla lelohola uDlamini laphaya liyasebenza ngoba senginalo lohla lokuthi mhlakabani siyabuphi lokusho ukuthi labantu labagijima lo msebenzi bantu labadinga ukuthi nathi basebenzele itikwana bengicela ukuthi manje sishayele kanje sekunikekile luhla mhlonishwa Phindlandlu nankulu ukuthi batawe bakuphi nini so kwami ukuthi ngathi ukuthi ngithatha lencola ngiyo lencola lelinye tato lebatawe bahamba ngayo impela noma bekuthiwa ukuthi siyawukhuphuka sishona entulu enzingene le insana sawukhona ukuthi sifike ngale moto le
noma ngabe kudingeka ukuthi sishone ngaphansi sidawukhona ukuthi singene siphinde sikhuphuke ngale moto le. Ikhona lenye lekhona Finland nankulu imoto letawuba mncane kunale. Ikhona lenye futhi letawuba khona ngoba umsebenzi utawudzinga ukuthi kumele nje kulayisha isikhathi lesiningi kulayisha. Thina-ke sikhosile ikhona lenye letawuba khona specifically ukuthi akulayishe into etilayishwako. Ngabe kudingeka ukuthi akuthathwe umthwalo la uyizwe la sidawukhona ukuthi ikhona lenye event esizawuthatha ngayo umthwalo siwubeke la. Nangabe sekufikele ilanga lelo msebenzi nalo selibekiwe kule weekend lena ya 22 July nakhona lapho leyo veni leyo itawu yithuthetela ngoba lininiketile lelibandla ukuthi naku lesitawu lesibenza ngalo 22 nawuthuthetela naku so tonke leto tinto leti itawu setshenziswa kuleti moto leti nabo-ke ambasada asithinte ambasada abasokuhamba ngetinyawo nabaya le imisebenzi nale ifanele ukuthi bayisebenze muhle Jesu sithinte-ke Finland nankulu abasokuhamba ngetinyawo nabo ambasada nabaya le kulo msebenzi ngoba ukhona tikola labantu ukutihambela ngiyathemba ukuthi ulangeni lapha yawutalethula luhlala wakhe lonke ukuthi uhamba kanjani nakhona lapho sithinte cha ambasada nakhona khona ukuthi sibathathe ngabe kiwa lapho kiba khona esikolweni over and above le list le basinikete yona ibandla lakhe Dlamini sidawukhona ukuthi nabo sibathathe sibayise leto tendzawo leto lefuna ukuthi baye khona kwethu ukuthi basinikete isikhathi nini kuphi siyakhona ukuthi siyahamba kanye nabo tonke into lawuconza kanjani ngetiwa lokho-ke ngoba nasitawuhamba lama-road shows lawa lesitawu lesiwahamba simkhasini motors lokunye lesitawugeda promotional items la ngama 15,000 emalangeni lokusho ukuthi noma skipa noma i-juice box noma yini whatever lokhu lebatawuba ngazuthi abaholi bantu manako ukuthi i-biggest prime number la seyikhona eSwatini futhi seyinkulu senginyanga sekwephethe Finland nankulu kwasho umfundisi wami sengephetha senginyanga sekuphethe sengibhala sengigcina ya konke lokho kungani ngasekugcineni asikibongeke simkhasini motors ukuthi nonke nini lemikhona la ngidizele namuhla nizele tikhathi tenu nide la dosiva ukuthi ngabe vele sithi sibashayela kanjani abantu baka-biggest prize sebentela umsebenzi ngoba liqiniso lithi bangeke baze bakhona kuyindanga sibe singakabambisa idandla thina sisonke not sengikhasini nje kuphela but thina sisonke as a nation because kuyadingeka lokho ukuthi sibambisane lo msebenzi njengoba ngifedile ekuqaleni ukuthi ngumsebenzi lo le umkhulu kwenza ngisho yena umlangeni nethini yakhe kodwa sengumsebenzi welive lonke so sithitheke nathi asingene sibambe isandla and uyasithokozisa kakhulu ukuthi sibe part of labantu laba labakhona la and ekubukeni nasekuboneni lo msebenzi ngebukhulu bawo siyethemba futhi ukuthi nakulo nyaka lotako nangabe konke kuvumile enkosini inze futhi ngoba kutabe sekukhulu kunalo nyaka sinabe sikhona ukuthi thuba lokukhulu ngiyabonga siyabonga kakhulu umhlonishwa ukuthi nalo nyaka ube khona ukutekenalo zona libandla elikhulu kakhulu. We don't take this for granted as an organization. We really appreciate the support that we get from the government and the cabinet ministers. Utasibonge na Nkosi ngoba nangesikhathi silonja idlove emhlaba yathi asicele wena Nkosi waba khona uthumele induna imbuso sabonga kakhulu Nkosi namhlanje sithola lo sibona kufanele ukuthi ngento kwagolwa ngithi ungathi ufuna kubole kulo mdzala uthole nesibusiso nemiyalo nje ukuthi nasenithole into lendayiphatha njani bekuningi sibonga kakhulu Nkosi kwakhona kwakho. We understand is kakhulu especially nasekunje some years ago ngabayinduna imbuso the last few months kuba busy kakhulu uma kuningi nekufuna nikwenze kepha nithole isikhathi siphelele into usekela umsebenzi wakaphelani
egameni lenhlangano, we very much appreciate your time, Deputy Prime Minister and Cabinet Ministers. Let's atothola lesibhedlela ungabheki lomzala sitamkhaza la emgwaqweni aqhuda esibhedlela sibenze la indlela sicela lokuthi sifuthathe lo moya kuthi ngalomhla ka-22 babe DPM vele sibela nomsebenzi ngekuthi lisonto abantu bawuqala emasontweni sithi sinawusheshe siqale kuseni ngosi simultaneous braai ilako 11 apho 11 sesibuyile emasontweni sabeka ama-Christ enzeni lokuningi babe sikuchazile sive siyakwazi nekuthi sangigcina silonyaka sibone into le icophamlando DPM bekuvame ukuthi kusekele ama-sponsors the-commerce or the commercial world but lonyaka kusukume ngisho tikhulu that no nathi asesinibambise sikhuluma nje tikhulu sethi lako 4 lethi dambani sike mapasi nosenaye lechamuka lapha kamnilekelele kulo msebenzi wendlovukazi sekukhumbutela ukuba wonke umuntu unesikhulu maye ngaba buhlungu sobona lesami isikhulu lesakha sikho kusho ukuthi awukasixoxeli ngalomsebenzi ngoba kude lode sikhulu nalode ukhona kodwa sime khona sibonge nje kakhulu sibonge kulabo bekunene uDasibongela DPM ukuthi sponsorship less generous nalesithi asendele nje kulo mnyaka lo sibukile sinaphambilini ukuqhubekeke finally DPM sithi asinibambise kulo vision 2022 sathi kule biggest braai le asidingi imali ukuyibona sifuna kuphila njenga 2022 so lithikiti utalithenga ngelicingo nangabe ude utawuphuza ushaya icingo uye kuma agents ushiye le mali uthole nje imessage wonke lona licingo utawukhona kusangena ku biggest braai awunawulahlekelwa lithikiti lathi angisalibonise lishone ebse baliwashile nawu senalo licingo nje unalo lethikiti singakhuthaza no njalo kunethikiti leyalahleka nale SMS lotayithola kuyigathi ngalahleka ngoba lotawufika kuqala nayo lakithi sivalidate yona kufana na lotawufika nale lethikiti kuqala bebeluwi so Wills ma volunteer akaphila kumaswati media emaphoyisa nanonke bekunene umuntu anganingelele egameni lenkosi uJesu Kristu wami kufishane lapha kusikuthakuda kutocela liphini laNdunankulu ukuthi lide toethula inkulumo yakhe beyahlupha ke nangabe umuntu bokreme emagama lo tawasho la umsukumisa kukrema kuyahlupha ngoba naso ukhohliwe nje bese usangana lenhloko ukuthi kodwa senenda njani waye kwesuka labanye labatinhlanya basesakha Jukiseka lababili bathi hey lapha sibale kanjani lapha phila Ndunankulu asikucele Nkosi wethu inkulumo yakhe Nkosi Bantu Nkosi nabeleka Nkosi sikhulu singula lesinato lapha sihlalo waphilani osomabhizinisi lesinako la ikakhulukathi naba labasibambisako umsebenzi lomgcoka kangaka umalunga kaphilani labalabasiluselelo umsebenzi la nomake nababa ama-program directors intatheli isebenzi tembuso nanonke bekunene asibonge ukuthi sithole ithuba lekuvela la sibonge kakhulu lapha kunadokotela Buthelezi angathi lokuthi kube akangishayi ngaba khona siyabonga dokotela asengixoxela ngicale kusebenza naye namuhla useni ngatheni bekhuluma nemthango lapha ngawu-1 Royal Commission
3 bengilontsha sponsorship saka-MTN. Ka-5 bengisebenzisa sengilasibe nga-6 nangisuka lapha nge-Bushfire bekumele siyabonga lokuthi selilomqoka kangaka nokuhloniphe nikhone ukuthi nibambisane nesibonza saPhilani Maswati. Akusiso sona ukuchaza ukuthi Philani Maswati wenda umsebenzi lomqoka kakhulu la anophindze asifundzise ngemva wethu nekuthi silapha nje siqhamukaphi uze ukuthi ke siqhubeke kahle ufuna sinakane sondwana sikhumbusane sikhumbule nebethu labafishane nalabanzi. Lo msebenzi lona ke ngeke kube umuntu munye kuba nje nasibambene sonke siyakhona kuwenda bese nawena umehluko. Sithembe ukuthi nalaba bekunene labasitakalako utabathokodisa lokho baphindze bakhone nabo usita labanye. Angathi lapha kubhale ukuthi eSwatini ngeke kulungele ukuthi bengibhekiswayo futhi abazungishela dawuthi ngathi eSwatini bese ukuthi right ngeke nasibonana ngelanga siyakhanza sibabeke kahle eSwatini sambe bekunene lokuhlela ukuthi babeshaba usuka la kumanza baletithi ekubambisana naPhilani itolo nakuthanda besibuka naba labantumbuka ukuthi ngabo laba sita ngabo laba lemali kepha ke masana sakhona nawo labona kufanele ukuthi asithi lesicela ukuthi ke nalamanye amaswati akone kufanele ukuthi nawo asithi lusito bekunene akudzingi ukuthi ube mnyama noma bebovu. Nawufunda iBhayibheli ikhuluma ngamakhelwane. Makhelwane ngilona lo singalusito lwakho lesilokuthunywe lapha ukuthi ahlelembise tingo ake sive siphilile ukuthi nakufika 2022 emaswathi onke abaphilile emaswathi onke abe anenhlala kahle lenhle lo nyaka besigubha 50-50 kudala kwesilo ukuthi live la seSwatini la khululeka umnyaka wethusiso umnyaka wempumelelo asikabheki ke umlingo ngithi labatawento emava lamanye efana nelivela kanoma ahluphekile hawu sekunjalo sicela nje eMaswati ukuthi asesibhukuleni Maswati sitawenda umehluko lokukhomba nekubuka ukuthi bekufanele kwenziwe ngubani akusithi solana akusithi asenje sonke sitibone sitikhanze kwekuthi lokhu vele bekufanele ukuthi kwenziwe
Wena ngithola nakuthanda ukuthi bobani hake kulo mnyaka lona nje sisukume sonke nje sisebenze kube ngathi sifakwe idonso lokuthi senze umehluko. Sithemba ukuthi iminyaka letako kanjani sivangome base qala kude ijuice kude manje wayaphi ijuice nje uhlala lapha ekhoneni lapha bantu labetha ngemoto taba amisa imoto umuntu ehlise fastelo lethe juice anathe akunike utawukhona kuthi ufike ekhaya uthenge umshini lento yokuthi ngiyawufuna umsebenzi kunebantu ngalo la bafuna umsebenzi labantu ngeke baze bawuthole futhi ngibuye emsebenzini nje lena nyalo lithi ibale nje record lo msebenzi lona kunemsebenzi lebengasebenze ngabo 1 wona lama jahayo ukuthi ngifuna umsebenzi ukuthi imali njani ngathi kunebantu lapha hambe bawugabe besuka abantu bahlaba inyanza baphuma sonke basathe makhuba namafosholo namazembe sabaqoshi bayesuka abantu babaleka bayawubhaqaleka kunemaphoyisa ekhaya athe balamle ukuthi kunafenisi ngoba vele kube batholile ngakuthola lokho ebanjengele sento lesi ngeke sesiyasibambelela sekwende njani lapha silamlana abantu sebababulala ukuthi umuntu angetajela nje ukuthi abangaziphilisa njani ufunela ukuphilisa ngalokubi nangempilo yomuntu nje malanga amancane sesiyawuhlangana eSwatini iPittsburgh ngithemba ukuthi lo nyaka itawuphindeka kathathu ngiyabona ukuthi induna nje ukuthi ingaphi utawusetshenzwa ke sibonga kakhulu nje ukuthi labafaka sandla bayanza kuyasikhuthaza ke lokho siyathandaza ukuthi uNkulunkulu utababonga abanzisela abathatha bekunene nathi sisebenza nje sithunywe nguye gogo isive ndlovukazi iphindze ibe sibonda saphilana ukuthi asithe sitoyindana nomsebenzi sibonge nabantu abayo ngalesandla labasifaka ukuthi philane aqhubeke asithe wonke umuntu lokhona usuke emntwaneni uyawufika kulaba Nkosi yami ngosisi labashutha ngicela ukuthi nishuthe kakhulu kunendova walesikiye Masijabula nesonto ukuthi indlela yokusonto ibhene Nami ukuthi uNkulunkulu nakakha umuntu wesifazane wamnikeza inhlakani. Question angry. Okay, siyaqhubekela sesiyangalela.
Basi kami ang basta talagang show. Session ukuthi bale ukawa kusha shela sasa. Ngeke ngithi usikhathi kwenkwe. Usijalo This is our very